Ikwadiso ya ditlhopho tsa setšhaba e neng e tshwanetse go ka bo e simolotse gompieno e tlosolositswe. Lekgotla la Botswana Tennis Association le gapa tlotla ya tlhabololo motshameko mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng tsa rona tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tshegetse fa thoko 20 million pula go simolodisa kago ya sepatela kwa Kasane mo ngwageng ono wa madi. Sepatele seo se tla tokagatsa thata ditirelo tsa botsogo le go aga matlo a bodiredi gareng ga tse dingwe. Tautona o buile se jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa Kavimba mosong ono o tshidile o nkabetse ka pego. Maitamo a dithabololo a tsweletse ka go atolosa mosepele wa thabologo ya batho le tsholelo go atisa tswelelopele ya senela ruri. Banni ba motse wa Kavimba ke bangwe ba ba hithelwa mo kgaolong ya Chobe e batho ba hetang 28,000 ba ba tla nnang le tshiamelo ya tokageletso ditirelo tsa botsogo mo ngwageng wa madi jaaka ba sologetswa kago ya kokelo ko Kasane e tla thusang go tokagatsa seemo sa botsogo mo kgaolong eo. Ko Kasane mo ngwageng o tlang wa madi 2023-2024 go ntsheditswe madi a kana ka 20 million pula go simolodisa go agiwa ga sepatela se se nang le malao a le 70 dipatela tse ga ke sa go se dina le matlo a bodiredi ya ke re molai one a go no go ngorega ka one so sepatela se se shwa setla le tlhabologeng ba tla le sepatela se ntela utlwe. Bodiredi jwa motse bo lebogetse dithabololo ka go harologana mme ba lopa gore seemo sa ditsela se potakelwe ga mmogo le gore go batwe tharabololo ya kgang ya moruthutha ya kgothang gare ga batho le diphologolo. Tsela ya Kachikau Parakarung 30 kilometers go tswa mo Kachikau go tsena go Parakarung e ne le gravel go semola mo satang go tsena go Parakarung gone go thomola pelo ka gore le ntswele le one la gravel ga le sa thola le bonala dikoloi di staka gone mo tseleng mo jaanong kopo e ne le gore tsela e hara bolo go nna ntse re solofetswa gore nya re ta e dira mme nako kgolo keno tla re ka di 16 tsa November e be le gore re bona gore a re ka wa da kontraka go tsweledisa ha tsela e ne eme teng go ya go tsena go Parakarungu ka gore ya sekontere ga ise re bone le madi mme tumelo ya me ke gore tsela ya ka dirwa jaaka ke bone e dirile go tswa ha Kachikau go aha o lebile sa tau e ka tshwarella go santse go batliwa tharabollo ya senela ruri ya khota ya diphologolo phathegelo ya matshelo a batho diriwa le dijwalo ke gore dio tse di a re senyetsa mongano ga se gore ga di senya yana kana di tsa matshelo a batho yana o ithela ile gore le minyana la tele le nyenyane ne ra hela ile gore re nna le dipitso di ka nna di hita 10 mo mahelong a harologaneng be re nna le yone ya bohelo e ne re isore ka di 19 tsa October re tshotse report e na le di-recommendations se se itumedisang ke gore mo teng ga re bue ka compensation e se gore ta itogela mme ga re lebelela ka ga re ka addressa mathata a kgotlhang re lebelele re phuthulogile re se ka ra lebelela hela gore ra go a tsiwa madi a kotlase. Phuthego e ya kgota ke bonthabongwe jwa metseletsele ya diphuthego tsa kgota tse Tautona Masisi a tsweletseng ka go di tshwara go rala lehatshe go nonotsha maitamo a morero le go akaretsa bothe mo go leng botlhokwa mo tsamaiso pusong le puso ya batho ka batho. O tshidile Onkabetse, Botswana Television. Entsele kophuthegong ya kgotla kwa Kavimba Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa betse Retshika Phuthego yo e leng mongwe wa barui kwa kgaolong eo ya Chobe po e le tsela ya go godisa le go tlhabolola leruo la gagwe. Temothuo ke nngwe ya mehama ya konokono ya itsholelo monogae e Tautona Masisi a tsweletseng ka go e thabolola mme lenaneo la go abela batswana dipo ya bo e le nngwe ya maiteko a Tautona a beileng pele go thomamisa gore motswana ko gae segolobogolo molemimorui wa ungwelwa mo go one mosong ono Retshika Phuthego a bo a le lesego gareng ga balemi barui ba kgaolo eo. Ke mo yabela yana ke le mampudi wa tebelopele
ka gore ke eletsa gore Motswana ya ka nna o eletsang selo a sena naso mme a iteka ha ke kgonang teng ke kopile ka ke tsamaya kgosi mo go ba bangwe ke tse ke itsese go ene ke monele a tlhatloge re Phuthego a bo a itumeletse mpho e bile a solehetsa ha taenela tlhokomelo e go godimo jaaka gale ga re to go lebala ka ha re tholang re kgaogana ka teng gongwe seabe sa me sa gampieno e tabe ile gone go e amogela mo go ena taotona go bothokong re ta bona gore re dira jang le ba ga rona re je mmogo hela jalo re sa leho banne ba ne ba nna le sebaka sa go itekodisa taotona ga mmogo le go supa matshwenyego a bone land body ya re gore ke kope setshase ho ke beile etele ruo le ke le neilwe ke wena ile ke tshela ka lone hompieno le ntshupa ke le motho ba re ke te ka certificate sa khomo ke eng mo bogompieno ofisi ya ga khosie e santse ile ene hela go sena bodiredi jaaka go pehela go go nang le dikgosi tsa merai buang lewetseng ke kgang e motlho tla bona ofisi ya go e phopho maetlala e reng ha bangwe ba ka inela gore ke bo monnao ntleng ga moo re kgona a ile gore la palalang re romele koko le le itebagantseng le kganyateng mme ha le simolla ka go dumela gore le tla amogela maduo mme mo go yone thuo le tlotlo e re tabo re akaretsa dipuisanyo le mahatshe a ke tare le maphata a mangwe a puso go bona gore se se ka kgonegang mo kganyeng ya thulaganyo tsa mahudiso go a oketsa le go a babalela di ka tshwarwa ka tsela e ntseng jang go leboga go menagane o thohaditse metsamao ya rona go crossa bordera re ya ka ko Namibia jaaka o re bona re le metse ya Mochobe re mo bordereng ka ga noka ka kwa ke Namibia just 2 kilometers across ke metse e bontsi re sikanang le one ha re le gone mo dithabollong tse dingwe tse di sologetswe mo kgaolong eo ya Chobe ke kago ya mato a babereki ba puso go agiwa ga tsela kago ya sepatala se segolwane sa malao a 17 se se sologetsweng go agiwa mo ngwageng o tang wa madi wa 2023-2024 gareng ga tse dingwe moja Dimo Kibelo Botswana Television Mothusa tautona yo gape le mo parlamente wa botete bophirima Reslam Batsogwane o tlhaloseditse banni ba metse ya moreo maoto motopi le makala mabedi fa go hirilwe company e tla dirang tsela ya motopi makala mabedi e banni ba sa bolong go nna ba kopa gore e dirwe re Tsogwane o buile se o jaakane a buisa kana a tshwere diphuthego tsa kgota ko metseng e meraro eo go kgothatsa banni go ikwadisetsa ditlhopho Love More Mario Kapego Tsela ya motopi go ya makala mabedi e dikilometera di le 50 mme e le kgarapana go thalosiwa ha banni ba metse ya motopi le makala mabedi ba sale ba kopile go baakanyetswa tsela eo e ba supang fa e sa tsamaege ha dipula di nele le ha go ntse jalo mothusa taotona yo gape e le mo parlamente wa botete bophirima Reslam Batsogwane o tlhalosa ha tsela eo jaano e tla dirwa ka jana go bonwe company ya Motswana e tla simololang tiro eo mme ke le itse jalo gore komponi e setse e thapilwe kana ga estate e setse e thapilwe go tla laola gore ya go simolola le eng ka gore yaanong e hilwe tendera eo ya tsela ya lona ya motopi makala mabedi ra re tshimologo ya tsela e tanna nako nngwe le nngwe e ka tla e re ka moso mongwe kana bike time bo bona dikatakata ditaga tsa komponi yone eo go ta go dira tsela ya rona ya makala mabedi motopi e re sa bolo go iemela ka lobaka lo lutelele Mothusa taotona o ne gape a rotloetsa banni ba metse ya moremaoto motopi le makala mabedi go ikwadisetsa dithopo bangwe ba tle ba bue ba re na re thope ka gore go thopiwa bo semama ba go ja a re thope ka gore ga re bone mebereko kana ga re bone le thopo la mebereko le ka tswa le le teng mme tshwanelo ya gago
e heta le thoko lengwe le lengwe le o ka le akanyang ka gore ga dilo di sa tsamaye sentle ga se le tubikana tsone dilo tse o di ngongoregang tseo ga ka kwa thao di ngongoregela gope o di bona gope o tabe go sena yone puso yo ta ngongoregang gore o ngongoregela gore ga ya dira sennanne le sennanne yaanong ke nngwe ya dilo tse e le gone ke le tsibuse ka botlhokwa ya dithopo ba gaetso. Bontsi jwa banni ba itumelela pego e ba enetsweng ke mothusa taotona te ba le ikwadiso ya dithopo le ya go okeletswa dikgaolo. Ke lebogela a go tsere tshetso ya gore re nne le mokhanselara yo e leng wa rona mo lehatsheng la rona la Motopi gore e tere ha re na le matshwenyego ya ka ke na le matshwenyego ya na botsadi jami re te raise go go ene tsone ditlhaloso tsone tsebo ke tsone tse re di lebogelang le lephata lone le la ise gore kana le ikemetse le na le dithata tsa lone mme ka go rialo ka go di ha dithata tsa lone re a leboga mme jaaka re tabora go ikwadisa jaana mo parlamente ke ne ke akantse gore gongwe ba IEC ba tata ba akantse melao gongwe bogolo jang yone ya maikwadiso ka gore gompieno re na le bana ba ile gore dingwaga tsa bone bangwe ba 18 mme ba go 18 ka lebaka mo re setse re ditse ikwadiso ba bangwe ba go 18 pele ga dithopo magareng ga tse dingwe banni ba metsi eo ka boraro ba kopilwe gape go inakanya le mananeo a mašwa a puso a tshwana temo le tlotlo go thusa go thabolola matshelo a bone bogolo jang ka jaana dipula di simolotse gona. Love Mo Mario, Botswana Television, Makala Mabedi. Kanye ngwe ke reng ikwadiso ya ditlhopho tsa setšhaba e neng e tshwanetse go simolola tsatsi jeno e tlosolositswe mme e tla simolola kgwedi eno e le 13 go fitlha kgwedi ya Sedimonthole e fera bobedi se se tla jaana morago ga gore lekgotla la sepolotiki la Umbrella for Democratic Change UDC le ise kgang go kgotlatshekelo maabane go kopa gore le romele baemedi go lebelela ikwadiso ka maswabi maabane re na ra tsebja ke dipampiri ke lekgotla la sepolotiki la UDC dipampiri tse di supa gore ba faetsa application ko Francistown High Court mme ba re seba ka lunch maabane ka 5 maitsiwa ka re receive a court order go lebe gore nya e rile ka bo 2 case e betsana ko High Court Francistown e bentsha order ya gore UDC kampo di agents tsa UDC di letelle go gore ba te ba monitore ba recorde maina le di oma tsa batho ba batla go register for the elections e rile re sena go amogela ene order ra kopana re le IEC maabane bosigo ra lebella order ra bona gore order e tare ba kena mathata ha re implement me ra decide gore re sutulose kampo re postpone ene voter registration ene tshwanetse go simolola gompieno phakela re gore te simolola ka di 13 tsa November go ema ka di 8 tsa ga December e molaetso mo gape o nka enela Batswana betso ke gore le lona go thale leng teng a le ko mahatshe a mangwe kante le malahatshe la rona la Botswana upa lona a seke a tsena ke tsabetsebe yepe a ipotsa dipotso tse dintsi go a thokala ra itse re le Batswana gore tsamaiso ya rona ya dithopo e laolwa ke molao mme ebile makgotla a sepolotiki ka go harologana le Batswana ka bongwe ba na le tshwanelo ya gore ga gona le sengwe se se ba tshwenyang se ba hatha mo tsamaisong ba ye ko makgotlatshekelong ba kope tharabollo e ba ka e kopang teng koo. Batswana ba kopiwa go rotloetsa banana ba ba dingwaga tse di 18 le go feta go ikwadisa ditlhopho fa go bulelwa ikwadiso se se builwe ke mothusa tautona Reslam Batsogwane mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Kumaga se ba etseng tebogo ka pego go konetela diphuthego tsa go tsibusa Batswana go ikwadisetsa go thopa mothusa tautona ga kolotse setšhaba go rotloetsa banana go ikwadisa gore ba te ba kgone go diragatsa tshwanelo ya bone ya go thopa mo dithopong tsa setšhaba tsa ngwaga o tang jaanong tota molaetsa wa motona ke one
wa gore re te go le rutwetsa la itse gore dingwaga tsa go thopa ke 18 years go ya go godimo re rutwetseng bana ba rona re rutwetse bo monna rona re rutwetseng ba le gore ba taba ba digela dingwaga tse 18 mo kgweding ya November ba ikwadisetse dithopo ka gore go thopa ke tshwanelo ya Motswana mongwe le mongwe wa dingwaga tse 18 go ya ga godimo. Motho Tautona o ne gape a tlhalosetsa banni ka diphetogo tse di dirilweng mo kgaolong. Yaanong ka re mo Botiti mo Botiti district makhansela ra ntseng a le teng kana di-polling districts tse ntseng di le teng di ntse di le 18 go ntse go thopia makhanselara ba le 18 go ya counseling ya rona nteng ga ba ithopetsweng jaanong ba go nna 27 go raya gore re na le new polling districts kana new council wards di le 9 mo godimo ga 18 go raya gore di dira 27 di council wards yaanong tsa rona ka 2024 ke nngwe ya dilo tse e le gore nna ba IEC ba re le godisa ka tsone. Banni ba kopa gore dingwe dilo di tokafadiwe mo tsamaisong ya dithopo. E lebogela gore ditalama tsa maraka di tsewe di te go balelwa mo dikgaolong ke a lebogela eo tsone tseo jaaka tsone tsa tsamaiso ya melawana ya dithopo a di rekisiwe segautshwane mo boraikops rona re le morahi ya gore re itse gore re na le tshwanelo ya go thopa ga ke go ikwadisa ka gore semama o batla gore ke mothope. Motho Tautona o tlhaloseditse banni ha ofisi ya gagwe jaanong e na le mokwaledi ka go itemogetswe ha ba na le namane e tona ya maikarabelo. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Khumaga. Bana le seabe ba mahama wa kgotetso mo kgaolong ya SADC ba kopane mo toropokgolo ga borone mo phuthegong ya malatsi a le mararo e maikelelo a yona e leng go buisana le go tla ka ditsela tsa go thusa mafatshe a kgaolo e go ntsha motlakase o lekaneng batho ba one ka dinako tsotlhe. Phuthego e gape e rotloetsa kgwebo ya kgotetso gareng ga mafatshe a kgaolo e ga mmogo le tirisano mmogo mo go tsa kgotetso gore a tla kgone go thusana ka nako ya fa tlhagelwa ke diemo tsa tshoganetso wa mekgasodi wa bega. Kgaolo ya Borwa jwa Aforika na le metswedi ya kgotetso e farologaneng ya akaretsa maranga letsatsi, phefo, metsi le gase. Lekgotla la Southern Africa Power Pool SEP le ikopantse le bana le seabe ba bangwe bon SADC Center for Renewable Energy and Energy Efficiency SACRE ga mmogo le Regional Energy Regulators Association of Southern Africa RERA le ikaelela go ba kgaolo ya SADC mo maemong a mantle a go ka phadisana le dikgaolo tse dingwe lefatshe ka bophara mo go ntsheng motlakase o montsi o ka dirisiwang wa Really, facilitation of energy trading has become key to regional integration, and I believe a lot of countries have benefited quite a lot on this aspect. Also to promote regional cooperation in power projects, both generation and transmission. We listened when financial institutions indicated that what we were presenting to them were projects that were not bankable. As a result, a project advisory unit has been set up to ensure that we prepare projects to bankability. And we are happy that some of those projects have gone into implementation. For example, the Mozambique-Malawi interconnection. The support should also be enhanced when it comes to landlocked countries such as Botswana, the oceanic member states, because of their geographic location. Because economically, it's understandable that countries with access to a sea may have more opportunities in terms of the trading and other facilities. Even for communication purposes, they have more advantages as compared to the landlocked and oceanic member states. So hence, it is critical that countries such as Botswana, with all its neighbors being Zambia, Namibia, South Africa, Zimbabwe, they are able to interconnect and be able to trade power smoothly. Lefatshe la Botswana le lona le dira maiteko go ntsha motlakase o lekaneng. Our plans is to have by 2030 30% renewable contribution, about 1 gigawatt of renewable energy, both being solar, PV, CSP,
wind. We don't have much wind in Botswana, but there are certain areas in the northern part of the country where we believe that we could actually have about 100 megawatts of wind. Bontsi jwa mafatshe a SADC a golagantswe ke mafaratlhatlha a kgokelo ya motlakase a lekgotla la SEP, mme mo nakong eno maikaelelo ke go gokela a saletseng kwa morago go hema dikgwetlho di tshwana kgaogo ya motlakase kgapetsa-kgapetsa mo go diragalang mo mafatsheng a mangwe. Wa mme Khasudi, Botswana Television, Gaborone. Moemedi wa lefatshe la Amerika mono Re Howard Van Franken a kgotse sepatela se se ikemetseng sa Riverside kwa Francistown go bo se gatetse pele ka go gokela motlakase wa marang a letsatsi go dirisiwa mo sepateleng seo. Tiro eo e dirilwe ke khamphane ya Sustainable Energy Botswana go supa fa lefatshe leno le na le bokgoni jwa go dirisa motlakase o baballang tikologo. Bethany Mando. Sepatela sa Riverside mono Francistown se se buitseng dikgoro ka ngwaga wa 1988 se tsamaisiwa ke Dr. Mompati le ba lelapa la gagwe. Se godile go menagane se neela badirisi ba sone ba le 24,000 ka ngwaga ditirelo tse di hapegileng tsa botsogo. Kgolo e akaretsa tiriso ya metlhale e mešwa ya go hetla motlakase jaaka tiriso ya marang a letsatsi e le seabe sa bone mo go rotloetseng tikologo e phepa le go fokotsa kgothalesego ya loapi. Se ba se dirileng se a kgolwa thata ke boemedi jwa Amerika mo lefatsheng leno. President Biden has established helping to mitigate climate change and to avoid the worst impacts is one of our priorities for the United States overseas in general, in Africa in particular, and specifically in Botswana. Why is that? Well, we recognize that this is an enormous challenge for the world. Mookamedi wa kokelo e Dr. Mompati a re ba dira se ba setse morago maitamo a lefatshe leno ga mmogo le lekgotla la ditšhaba a go inaakanya le go dirisa motlakase wa marang a letsatsi gore e re ka ngwaga wa 2030 Botswana le ene a bo a palelwa mo mahatsheng a kgonneng go fokotsa selekanyo sa kgotelo ya loapi. As the hospital has grown, we have found the need to align ourselves with the international and global direction of the comprehensive framework for sustainability as prescribed by United Nations Sustainable Development Goals, SDGs. Our partnership with Sustainable Energy Botswana was a product of our conversations to achieve the goal of affordable and clean energy. As you can all appreciate, a healthcare facility uses incredible amounts of energy, electricity, etc. 24 hours a day, 365 days a year. As the operational expenses escalated, Riverside Hospital management saw it fit to be part of the solar energy project to curb costs, encourage affordable, reliable, and modern energy services, while promoting renewable energy services and energy efficiency. We're very proud to be working with the very first solar hospital in Botswana here at Riverside. So these sector movers for us are key because they send a message to the wider industry about the opportunity and, as you rightly say, give confidence to the fact that solar can play a part in securing and supplying a major part of your energy supply. We've been monitoring the system that we've been installed in here over the last 2 months, and I can say that we're on track to reduce the total energy consumption of this hospital by 63%. Lefatshe leno la kola marang a letsatsi a mantsi ngwaga go ya ngwageng ke ka mo sepatela se atileng tiriso ya one mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi le go fokotsa madi mo tiriso ya motlakase a bo gape ba babalela lobopo. Bethany Manto, PTV News, Francistown.
Wetso haile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television mme go tlhalosiwa jalo gore boeteledipele jwa motia bo lemogwa e le konokono mo go kgontseng kereke go diragatsa maitlamo a yone a go bopa setšhaba go baballa kagiso mo lefatsheng leno le seabe sa yone mo go tlhabolole matshelo le itsholelo seo se tlhalosiwa ke mopalamente wa Madinare Rre Molebatsi jaaka ne go tlhomamisiwa Archbishop Tshepiso Petros go nna moeteledipele wa kereke ya The Shepherds of God in Christ. Karabo Molusi Unaliko. Kereke ya The Shepherds of God in Christ e kwadisitsweng ka ngwaga wa 2021 e supile kgolo ka makalana a le supa a nameng go ralala lefatshe leno. Go tlhomamisiwa ga moeteledipele Archbishop Tshepiso Petros ke sesupo sa maikaelelo a kereke e mo go nneng le seabe go aga lefatshe leno gore setšhaba sa kwele puso ya batho ka batho, tekatekanyo le tshireletso ya molao mo matshelong a botlhe. Re bua ka lekwalo la ga John 10 verse 11 e buang ka modisa yo le yena a itseng gore letsomane lone ke la gagwe yo re buang ka ene gore ene ha go le jalo le ha go kata tau itaka tselentseng jang ga kita e tshabela ka nako tse tsothe wa go nna a ipaakanyeditse gore o ka lwantsha tse tsothe go segolo kampo di bolayene go na le letsomane la gagwe le dikgosi tsothe di ta bona kgalalelo ya gago mo ta retwa ka leina le lesha mme o ta retwa ka leina le lesha le molomo wa ga Jehova o ta le go raya le molomo wa ga Jehova o ta le go raya ke ne le re leina la boatlhaso amen. Tiro ya go tlhomamisa Archbishop Tshepiso Petros e ne dirwa mo pontsheng phuthego ya kereke le basupi jaaka Archbishop a ne a tsaya boikarabelo jwa go etelela pele ka boammaaruri le manontlhotlho ka bokaedi jwa tsamaiso ya molao. Ke leboga le yone phuthego ya modimo ga e bone go tshwanetse gore ke ka etelela pele modimo a re thuse gore le nna mo lehatshele la rona la Botswana re nne le seabe re le kereke ya The Shepherds go thusa puso go lwantsha diemo tsotlhe tse e kopaneng le tsone bakaulengwe a ba rategang tse sa ka ke ya dikgona e le nosi. Amen. You are in a position of influence. You therefore have to act wisely. Ka gore go thata go kopanya batho gore nne le tsomane la modimo le ntseng ya mme go motho gore le phatalale ya no ba tote a go nela accountability ke gona gore go nne le boikarabelo ha go na le ha go tabong go kolekwa madi teng. Kereke ga kolotswe go dira mananeo a ka ngokang banana e le tsela nngwe ya go itepatepanya le matshwenyego le go aga setšhaba se se nonofileng se se ka kgonang go emelana le dikgwetlho. Karabo Molusi, BTV News, Madinare. Ba kgolwane ba lekalana la business Botswana ba senotse fa le sekaseka ditsela tsa go tokagatsa lenaneo la go tlhabolola mahama o ikemetseng go lebile mahama wa thuo ya dihutshwane bojanala ga mmogo le temo ya merogo se se senogile ko thutopuisanong e neng e itebagantse le go itsise bana le seabe ka gore tshekatsheko eo ya lenaneo e tsamaya ka tsela e tsia Tsholofelo Tombale ka pego. Dikgwebo tse dipotlana di lejwa di na le bokgoni jwa go godisa itsholelo mo go bonalang segolo jang mo nakong e puso ya lefatshe leno e nnang le maikaelelo a go fetola itsholelo go nna e fa godingwana. Ke ka moo go simolodisiwang mananeo a a farologaneng jaaka la Private Sector Development Strategy le le eteletsweng pele ke ba Business Botswana go thusa ka melawana e tla thusang go godisa dikgwebo tseo. Go lebile thata thuo ya dihutshane bojanala ga mmogo le temo ya merogo. The specific objective of this project is to strengthen small stock, tourism, and the horticultural sectors through interventions aiming at, or that are aimed at improving business linkages and partnerships and strengthening the business development market. As you can see, this is a way of preparing ourselves to enter the new era that is driven by the AFCFTA. Business Botswana e tlhalositse gore e batla go thusa jang dikgwebo tse di potlana. When we talk about institutional support and development, we are looking at some of these entities like Vulnerable Small Stock Federation, Bobohoko. We need to see how we can assist them to assist their members
so that we have strong and functioning associations. And this project is working towards that. Over 100 SMEs were given capacity building interventions or support in areas of the various business performance areas such as quality, financial management and training, records keeping, organization, all the way to the use of technology in their organizations. Letlelana la Business Botswana le na la tlhalosetsa batsena phuthego fa barui ba dihutsane ba tla akarediwa mo go sekesekeng lenaneo leo megopolo e tla thusang gore ba seka ba beiwa mo mosing. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Leuba le le tsweletseng ka go ama balemi barui ba kgaolo ya Nghabe ka dipalo tse di kwa godimo le go etlile baitseanape ba tsa tikologo go dira letsatsi la temothuo go kopanya balemi barui ba kgaolo eo go ba rutuntsha ka methale e mešwa ya temothuo go tila manokonoko a seemo sa bosa se se beileng balemi barui mo sepitleng se segolo. Anthony Tlhobogang ka pego. Nngwe ya maikaelelo a letsatsi le ke go kopanya balemi barui le bagwebi ba ba gwebang ka dithoto le ditsamaiso tsa temothuo ga mmogo le go rotloetsa banana go tsena mo temothuong ka go ba kopanya le makalana a puso le a ikemetseng ka nosi a ka ba thusang go simolodisa dikgwebo mo mohameng o le go thabolola dikgwebo tsa bone. The whole idea behind Nghabe Farmers Day is to bring all the farmers Bangamiland coming together so that re kgone go ba ruta methale e mešwa ya go rua le go lema. Tota we were motivated to do this ke kgang ya climate change. Our climate change is constantly changing, so we need to engage our farmers ka methale e mešwa ya go lema le go rua so that they can adapt to the current climate changes. Today we've brought an assortment of our Husqvarna range. We've also brought some of the competing brands that we have. Mainly we focus on water and water pumps and water solutions, but today we're bringing a bit more stuff because we feel that the agricultural field needs to see some of these things. So we brought some chainsaws. We have our auger and tiller here today. Nngwe ya maikaelelo a letsatsi le ke go kopanya balemi barui le bagwebi ba ba gwebang ka dithoto le ditsamaiso tsa temothuo ga mmogo le go rotloetsa banana go tsena mo temothuong ka go ba kopanya le makalana a puso le a ikemetseng ka nosi a ka ba thusang go simolodisa dikgwebo mo mohameng o le go thabolola dikgwebo tsa bone. The reason why we started this portfolio or this project or this practice is because we understand gore na le di-pets ko lapeng, cats, dogs, tsone tse e leng gore most of the time phela re na le tsone. So we wanted to become part of the lifelong bond e leng gore ke itse gore batsadi ba na le one ko lapeng with their pets. That's why we started this thing so that we can become part of it. Gore re kgona go thusa ha ile gore di a lwala, they're not feeling well. Ke idea to achieve my dream. I once dreamt to be a farmer one day, but now I got the help of YDF. So ke ne ke bona go maleba gore ke dire poultry mo maung because bontsi ba mae a tsa go selegatswe mo maung and a tsa nako e telele a le mo tseleng. Maikaelelo ke gore letsatsi e nne selo sa ngwaga le ngwaga mme la akaretse balemi barui ba ba ka thusang ka megopolo ya gore go ka dirwa eng go itsa gore go fetoga ga loape go kgoreletse temothuo. Anthony Tlhobogang, BTV News, Maung. Moeteledipele wa lekgotla la baopedi monogae la Botswana Musicians Union BOMU Refresh Losokwane o gotlile badiragatsi go dira ditlamo le dipina tse di ka phadisana mo mmarakeng wa mafatshefatshe a re go dira jalo go ka godisa le go tlhabolola mahama wa bodiragatsi monogae. Re Lesokwane o buile se jaaka go ne go simolodisiwa jalo moletlo wa monongwaga wa dietsele tsa baopedi wa BOMU Music Awards go boletse maboitshwarelo ka pego. Mohama o wa bodiragatsi ke nngwe ya go dumelwa fa e ka tsenya letsogo le le bonala mo thabololong ya itshulelo ka seo ba na le seabe mo mohame o ba eme ka dinao go netefatsa gore bodiragatsi monogae e nna jwa boleng go ka kolwa le kwa moseja. When they get into the music industry,
direle music ditšhaba-tšhaba. They should record songs that can go into the global markets, international markets. That's how we can grow our music here. It is a deliberate decision that we make sure that the creative sector in Botswana is grown, is facilitated, so that it can create employment for young Botswana. Those who are in music, the time has come for them to benefit from their trade. We must call our music Botswana music, because this thing of us calling ourselves local musicians, local music, it's making us to think local. Ha e sale thulaganyo ya go abela badiragatsi ba ba dira bonte mo tirong ya bone o simolodisiwa dingwaganyana tse di fetileng go iponatsa thata fa go na le kgolo. We have engaged a producer from South Africa, somebody who is producing the Summer Awards. He has been producing the Summer Awards since 2017 up to 2023. So we got him on board to come and help us. We want this event, Ronaldi Awards, go ne gape ga re bololwa maina ba diragatsi ba bata phadisana mo dintheng di le mmalwa tsa mmino, fela bangwe ba bone ba re se ke tsela nngwe ya go ba kgothatsa mo go se ba se dirang. Been in this game for 10 years, you know what I mean? Not just as a DJ, I've been a rapper, I've been a YouTuber, I've done it all, you know what I'm saying? So for them to finally recognize me for something that I'm doing, it feels really good. Being nominated for the second time in a row for the same category, I'm really honored, I'm happy, and my profile. Molito o wa kabo dietsele tsa baopedi wa Bomo Awards go thelositswe fa o tla tshwarwa kgwedi e itang ya Sedimonthole e thola lesome le borataro kwa Royal Area mono teropokgolo Gaborone. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Re konatela ka bo mmale pontsha le borale pontsha mo mothaleng wa dingwaga tse di lesome go ntse go tshegetsa moletlo wa bo mmale borrabontle wa RDP kwa Bobirwa. Boeteledipele jwa khansele bo tlhalositse gore lenaneo le le nnile le sabe mo go godiseng itsholelo ya kgaolo mo godimo ga dipoelo tse ba tsenela kgaisano ba di akolang. Modulasetilo wa khansele Re Kgomotso Mmereki o buile seo ka mafelo a beke kwa Bobonong jaaka go ne go tswere kgaisano tsa ngwaga ono tsa Master and Miss RDP Bobirwa. Karabo Molusi o na le ko. Lenaneo le la bomma le borrabontle la banana ba dikgaolo ga le ungwele ba ba gaisanang fela go supagetse gore le rotloetsa popagano ya setšhaba ka go supa ngwao le ditsamaiso tsa yone. Baruki ba diragatsi ba mmino ba dikgwebo tsa mekgabisa le diletso le bone ba na le sebaka sa go iponela dipoelo mo dikgwebong tsa bone. Seabe sa tirelo e se segolo thata mo kgaolong ya rona go phuthega ga batho go leha go ra go le gantsi mo batho ba bogeng ba rona ba ba kotase go rekisa ditsa bone jaaka re kgobokane re leha le beng ba lehelo jaaka re leha ba ngwana a rua dikoko tsa mae yo mongwe a rua dikoko tsa nama so bana ba ba tokagetse le mongwe go hitileng ke tswa go bona yo mongwe ko tshoko e leng goreng o ikagetse mme le a ikagela ka diprocess tsa ditsamokgwebong ye na e dira through council mme ne le ene ra bonta wa rona ka kwano mo kgaolong. Maduo a bonalang a lenaneo la Mr and Miss RDP Bobirwa a ngwekile barotloetsi mo go supang fa go tla nna le kgolo. Mme re ba he tšhono ya gore ba kgone gore le bone ba rutintshiwe ka tsa bogwebi ba kgone gore ba tswe mo lehumeng le ba le mmogo lone le bone re ka moso e nne batho ba itshulelo e go godimo e leng gore ka yone ba kgona gore ba hetole matshelo a bone le a balapa la bone. Johnson Moseki le Sharon Isaac ba ba tswang kwa motseng wa Robelela ba gapile korone ya 2023 Mr and Miss RDP Bobirwa le madi a kana ka 5,000 pula mongwe le mongwe. Ba 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 tlhatlhamang mo ditlhopheng ka bobedi ba iponetse 4,000 pula le 3,000 pula ka tatelano. Tota setele se ke setseng ke se re mona kwa gompieno ke a go se godisa ka go tsamaya ke a go dikgaisanong tse di hapele gore ke teka se se botoka se se hetang se. So se nka se buang ke gore a banana ke ba ra ke re ba
ba tswe ko morago ka gore ke yone nako yo gore re change dilo yaka tautona sa tswa go tsamaya bua ka mindset change so re tshwanetse gore e nne rona ba re etelela lehatshe mona kwa gompieno re tsamaye re rutuntshana re thusana botshelo ka gore botshelo gompieno bo dingalo nka rotloetsa batho ba motse ga rona gore ba itsenye mo mananeong a puso ba se ka inela hela kwa morago so nna ke le mabonte ke tla leka go itsenya mo bathong ke bue le bona gore ba itsosolose title e tla ntswela mosola ka gore e tla ntlisetsa di-opportunity tse dintsi tse e leng gore ke tla di dirisa mo go tlhoagetseng matlho a batho ba bobirwa a lebile bafenyi ba go feta ka tsiditsididi ko kgaisanong ya makgaolakgang ya Mr and Miss RDP e rulagantsweng go tshwarwa kwa Gaborone kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 24 Karabo Molosi BTV News Bobonong Wetsorotsana mo khutlwaneng sa tsa metshameko me khaitsedi ke Ntebogang Sebetlela o malala a laotswe khaitsedi motho khaitsedi ka wa tsoga wai re mo pakeng e balimi ba ka rumang ha lo dipula e ka nna tse di namagadi go batla go ntsalo mme bile gape lone kana go batla e nela ruri a ke re tlebe di bodisi me ba tsa masubele o tsenetso tlenka bogela ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela le khotla la Botswana Tennis Association le gapile tlotla ya maneno a gaisang a tlhabolo ya motshameko wa tennis mo kgaolong ya borwa jwa Africa BTTA ya mogetse tlotla eo kwa puthegong ya 50 ya Confederation of African Tennis Association e neng e tshwaretswe kwa Kenya Bosheng. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Tennis Association wa itse thipe a re tota e supa maiteko a bantseng ba dira go godisa motshameko o monogae e ne e se matsapa fela ke ka moo ba lemogilweng e bile ba phuphuthilwe legetla. This award means a lot to the association because it's a collaborative effort between the parents, the coaches, the clubs, the sponsors to make sure that we continue investing in tennis and there's continuity in players playing tournaments in our clubs at the National Tennis Center. Thipe o tlhalositse fa tlotla eo e ba kgothatsa go tswelela ba bereka ka nata go godisa motshameko o khutong tse nne tsa lefatshe leno. The BTA has also over the past few years made sure that they continue investing in coaches. Each and every year we've made sure that we host at least 2 coaches courses to make sure that the coaching level is standard. The BTA has also increased the number of international tennis tournaments from 2022 where we had 4 tournaments. This year we've had 6 international tournaments. E re jaaka ngwaga wa 2023 o lebile go a bokhutlong le go daleo le ipeile pele dingwe tse le letsang go di dira mo ngwageng wa 2024. We're going to have tennis festivals for under 10s. We're going to have tennis festivals in Maung where we have a coach that is based there. We're going to have tennis festivals in Sarowe, Palape, Francistown. We're also going to have a high-level performance training camp for national team players in Francistown. In addition, we're going to have 2 coaching courses in Gaborone and in Francistown. All these activities will take place before the end of the year. That's how we're going to be wrapping up the year. Going forward to next year, we're going to increase our international tennis tournaments from 6 weeks to 10 weeks. We're going to have the pro events, which are normally called the $15,000 pro tournaments. These tournaments would catapult our players from under 18 level to pro level. Ga se lantha le khota la BTA le totomadiwa ka mananeo a la dirang go tsholetsa seriti sa motshameko o monogae ka irile ka ngwaga 2020 la amogela tota go tswa kwa lekgotla la Confederation of African Tennis ntateng ya go godisa motshameko o kana kwa segajaja sa COVID-19. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone.
Mo metshamekong ya beke ya botlhano ya Liga ya Botswana Premier ya tshokologong eno Township Rollers le Dithemba kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka a lefela setlhopha kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Dino di lepeditsa ga Kevin Bingala di tsweledisitse diphenyo tsa setlhopha sa Orapa United jaaka se ne se pagama tebele. Dino di lepedi go elengwe kwa lebaleng la Dinaledi Academy kwa Odi. Kukantsu ba baneng ba gatisa tatlhegelo ya ntlha ba ikarabetse ka Bon Mosea. Midfield 11 e buile ka dintlha tse tharo kwa Phalape jaaka bana ba nota morupule ho Andaraskano go lefela. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme The Mass Mohambi Saulos a re ba ithutile go le gontsi mo tatlhegelong ya bone kgatlhanong le Tanzania mo ba yang go ba tswela mosola mo metshamekong ya go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa Aforika. The Mass ba thulana le Kenya kgwedi eno e le 27 mo tikologong ya ntlha pele ba amogela mono moragonyana. You cannot be happy ka a loss. But looking forward, we have another game here, Kenya Olympic qualifiers. I believe we have a strong team to qualify for the AFCON and probably utilize the Nakwera to the Posonyana, more especially when it comes to finishing, because that's where we have a problem. Like the last pass, that was supposed to be the ball received the game, but we miss very clear cut chances still or really converted. So di wela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena re tla boa re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgwa fela ka se sebaka tla ke bisetse ka go kgaitsedi ya ke Benson Phutego go fa jalo ditlhogo ke go leboga ke gona mo go ntsaletse ke re tanki kgaitsedi ya ke mo tsone ke kgaitsedi ya ke ntebogang sebetlela ka dikgang tsa metshameko mme a di bega jalo ka matlametlo a senang botosepe a re pele re kgaogana re boere le ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Puso e segetse fa thoko 20 million pula go simolodisa kago ya sepatela ka Kasane. Ikwadiso ya ditlhopho tsa setšhaba e neng e tshwanetse go simolola mo tsatsing la gompieno e tlosolositswe. Lekgotla la Botswana Tennis Association le gapa tlotla ya tlhabololo motshameko mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. Ke go leboge go bo o ntse o kwatabolotsa o ithuta o utlwa go le gontsi mo dikganyeng tsa rona ra kogela jaanong kwa go batepolwapi go utlwa ka maemo a bosa moroka o sita ka pula a nne kagiso. Ba ga tsoma dumeng ka mogala ka sa mosalo wa pina ke Paul Victoria go siame a re simolle ka go lebella pula ya gatisitswe mo mosongono ka nako a boroba bobedi masoma mararo le bone ko ra motswa police masoma mararo ko Tlokweng border gate masoma mabedi ko Gabane crops le some le bone ko Tlowaneng primary school le some le boraro ko Otse crops le some le bobedi ko Lobatse police le some ko State House ha mmogo le ko Gaborone Game Reserve boroba bobedi ko Thamaga Police borataro ko Madikwe Primary School bone ko Tatisiding Primary School boraro ko Jwaneng Met Station bobedi ko Mogoditshane Police bongwe ko Swaneng Hill School mo tsatsing la ka mosoro se ga go tla tswa go thibile ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba go na le kgonagalo ya pula ko kgaolong ya borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba dikgaolo tse dingwe tsone go tla bona tsa dibata tsa maru go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go dikgaolong tsa Chobe Nghabe gantsi ga mmogo le kgaolo ya Kgalagadi mo moso go tla ikutlwetsa go le mololo mo dikgaolong tse di mo borwa le gare le bokone botlhaba jwa lehatshe leno jwa magareng ga lesome le bobedi go eng go lesome le botlhano mme go le bothito ko kgaolong tsa Tshane gantsi ga mmogo le Maung mo go le mogote jwa masome a mabedi le bonko Gumare Shakawe ga mmogo le ko Kasane mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba jwa magareng ga masome a mabedi le bosupa go eng go masome a mararo
dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mogote wa magareng ga 33 go eng go 35 ga re lebelela mello e shang e supang ke mmala o mohibidu e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno mo diphatsa ja gore mello e tsoga e tswa mo taolong bo supa ha go le go godimo mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello ga re lebelela ditoropo dingwe tsa Afrika go tsoga go thibile ka bontlhabong ko toropong ya Cape Town le Port Elizabeth go na le kgonagalo ya pula ko toropong ya Luanda ga mmogo le Antananarivo mme go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Nairobi ga mmogo le ko Dar es Salaam ga re lebelela bokone jwa Afrika re soletse ga go tla tsoga go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Monrovia re gatisi 31 dikgaolo tsa Rabat gone go tla tsoga go na le kgonagalo ya pula mme go tsoga go apogile ko Tripoli, N'Djamena, Khartoum ga mmogo le ko Addis Ababa ha ko Cairo gone go tla thiba ka bontlhabong ke gone gotlhe mo ne ke go tshwaretse motswana wetsho a ine boroko. When we talk of the smart sports, which is an internet provision by the government of Botswana to us as workers in the travel administration,